Мақсат. Сәлем достар, бүгін біз гонка ойынынан видео түсіретін боламыз. Мақсат. Екі ойын ойнаймыз. Мақсат. Туғынбай. Видео түсіріп Мақсат. Менің атым не деген қарасай? Короче, Менің атым. Велодичка. Менің атым не деп суретті қарасай? Менің атым. Қайс еменші әліпі. Интернет бағандағы бірдеңке де айтап деді. Да, албай. Достар, бүгін мені интернет ұстамайды. Біздің үйде Wi-Fi. Бізде қады 5 адам кіріп отыр. 4 адам кіріп отыр. Алиха деген. Мен 4, қалғанда 3 адам кіріп отыр. Светін, көтер. Вообще. Ой, яп. Сен жан-жақ отыр. Жар пицца, оф, тем. Жар пицца емес, жар пицца. Пицца, я. Мә, бұл видео 9 минутта болады. Юны айтыстан ғой. Сәлем қандас беттеді. Не дедің? Мен. Міне. Өтірік әсен атын кетті. Абырты үктасында. Просто. Ай, bu. Hanım kasında dostan da kesinlikle ya dostlar 6 minut kaldı. Hadi katı atın bindi. ये ज्यादा ही भाई मैं Ya burada koyacağım kesinlikle Emine. Arasında son devam var. Буду одан видео
Banu. Men uyimda videoning aslida yazib ko'tayim. So'roqda maza qilsasizlar. Bular antisini qatsatdi. Starin köşesinde qatsat qo'yganmiz. Açamazsa iyi. Simple quvvatni. Yatız desma deyim. Ha, attıkın getirdim. Hep şak. Hey, mına qasımda iki dostum var. Birine akhirin birine tarihan yamayı. Şu qutulub otur. Kim qutulub otur? Yo'q, vaqtga otur. Yo'q, qutulub otur qasımda. O'ylang ayt. O'yay. Kesingizni. Dostlarım bu çıkar. Mayo. Vamos. Eu como assim? Será que eu... Começa! Yo! Dostlar, bu dostum kalktı. Saklayamayız. Ya men üç adam çıkıp canım bu vakit saklayamayız. Zaten yapın mutlu kalgana. Bilen gömüydü katvat internet. Hep bunun ardından üç adam gülü otur. Ay gömüydü. Mert. Diyecek. Ay bıktım. Ama da götürün kanka. Nasıl bilirsin? Video çektiğiniz katık battı. Ya moş neymiş menki 2015 жылы. Menki 400 şurada kelген. Uyvay, aldın adam çıkan o. Menki diyor. Yok mayın. Sinema mı nesi o? Sinema. Ya.
Bulunga daha şu жақта тұрамыз. Шақта әйтсе еспеға көбірек керек ай. Ой, еспе көтерді. Сонда мен табақты Ya, yetmiş olmuşsun be. Вот видео бітет. Қашан? Қазір. Міне мұқадан. Хэштег standoff деп жазыңыздар. Вот видео осымен бітті. Minecraft деп жазыңыздар. Хэштег Free Fire күшті standoff